watinda ata mutkisia vonde hevala watindela nena wikwati wakanani watindanesa kwa ibinda yenge ni kudhochandini wa kilungu kito cha dhuva wa mukamba vandini wakameme kaka adhiani FM mutkisia kilungu kicha dhuva wa mukamba horo nidhe tuengi umanyivia tiende na kuimanya tiende na kumanya umo wito idhieta akamba tiende na umanya kithio kito idhieta akamba tiende na umanya mutuo wito undu twailite kwikala idhieta akamba vala umie vala tuelekele mukisia dilikana ilungu ivitete undu tidhitwe tijeka tidhitwe na mutaalamu tidhitwe na mwana historia tidhitwe na obisa ukuelewa kithio kitu idhieta akamba ukuelewa momu kamba au metava au meteniki kana au mie niki aendeteva kwekiwata nikenda au mekola wa umie eva kata kwa oyuyu nende nitithitwe otielete o maundo mana kukonia umo wito idhie mambai ya mukamba kilunguriki cha dhuva wa mukamba nguya kidawe na kule mukisia jetume nambani ya inya ile kenda ile namba yitu ya utumani mukuveka na SMS na inya ile kenda ile ekane doche mweni ulati na kendeni wa studio ulati dhitu na ke ilungune mbetu mukisia nikena atuelesi masito make au metava na ekata. Asante muno McDonald kwa sababu inanesa na nekwatia mwithukisia wakwa na kuati ndonesa ni mubeano ndo wa muthenyo monde kondocha katika studio isa adhiani toka kudhiani ambaye na masito makwa nitwa Bishop Dr. Gerance Wamanzi kumabaya kauma Kitui West na mutumia mutangi mutumia wizengai asanda tinadi wetu aneneo maundu mekidukanganio kumela twambililie kumanya umo ambaye eno ya mukamba umo itu kola tumite kola tweseile undu twesie koinga mpaka twatonelela nde ejitu ya Kenya vala tatu iye na maundu alate konisi namo na tinoka kuya mutkisia kana kui umundi tida tikonia na kulilia muno maundu mekonia biasala na mukamba nigo mukamba ni mundu wa biasala na payai mundu wesene na biasala Afrika mbewa mukamba na nicho kitumi ukasisia historia lo nethiye onethiye mwalabu na mukamba makwatene na hicho kitumi itu ineno wa mukamba na biasala twaito mana 3/4 ya ndola meba ya tuita Kiswani kana Mombasa ngalikosio on the coast region 90% na kamba ona kutweka yume itaaswa ile na kamba na matwiki ya kamba niki nikwithia mukamba ai wa biasala kutoto na neni kipindi kila kinabitukia mukamba ai mutui mukamba ai mwethi mukamba ai na utweka wa usovya sindu ila wewenda maishani ni wasova seyuta yu aliba ya wa mono ni withia sindu sia kwasa mukamba kasa muti okegalata mundu mukamba akasa sindu utui kwa akuma kusiawa tasome tabe bano na iskulu akasa kino yumo kambono ndo ai mutui ni watu asindu illa sia inabata muno na sindu illa na ni wasoba se sindu sia inabata muno sindu sia maswa mekia wana sumbe makona ni wene musumbe maswa mekia wa moko makona ni mundu ni ngumbao maswa mekia wa kibetikila chendetwe chakona ni akini cho chendetwe lakini cho mwene musi yu sindu isu masi ni mukabane wa sobasia na katembesia Afrika nima na mao mukamba atembea Afrika ngima na mao na nundu mukamba pekindu ba tutayite kuja twese mukamba ndai mukuani mukuani yose kukuana nguana kikamba kana kula kusesenga mukamba ai mwebani yube kibadhori cha kukuana na kwebasya mukuani ni mundu kwenda kutumia mundu mukano boydala lakini mwebani ni mundu kwenda kutwana na hicho kitumi kula mukamba waendani watiye musi nicho kitu tuna kamba me Kongo tuna kamba me Tanzania tuna kamba yo asuma umanite na kamba ti alama atiwe na ku ila kamba na nyama atanesia ni siana sia kamba si Kongo siana sia kamba nundu koila wa adhi Kongo ni waenda akethia na musi wake akatoa kibeti akaija kibeti pu
na kasiasiana na hizo siya twasiana siya kamba wathi Tanzania wathi Uganda wikwithia asiana siya kamba siana hizo siya kamba siya ikuniki siya ikunikwithia inya atwaiwa na iwaku niketha kamba umaba abandu bathi kwikala kundu kungeka ikwikala kwake you athi pala waenda aenda okwake na yikuna biashara na mina kisocio kwa umusi you no londo teneto na atwana siengo uchenge se indo cia kuyata na okiya kibetiku chiso bya indo sieba isu yu mukamba biashara wake ni wa kumatene na eno twika mwingi wa biashara na baani baba mukwatanise na mwalabu litwalite kumana kanaye mwalabu na kiototu na nene kibindi kila kinathelile mwalabu aokite kukomanda sindu itatu kindu chambe okite kumanda mavia mala mapata dale daitwa mawe ya dhamana yuko kwa adhi paande nukwithia mavia tuka gold silver whatever mavia alama mapata okite kumanda mitila yimiuke misio itona ku kwiki waleune kana ikasobwa marashi mwarabu ni wisene na marashi we ni wese mwarabu na marashi no kindo kimwe very true okite kumanda sindu itu utono tumia we mwene kwa maisha make tasia kao na sia chawa kaiko kudhosia owe aitumia tayu okatho wa misi akayuthoesya mbaingi okatho wa mbuta akayuthoesya mbaingi otondu yo na kutu wenda okatho wa mikwayo akayuthoesya mbaingi yu mwalabu ni wese na biashara na moka ethia mukamba na keni mundu wa biashara na makwata na matwika kindu kimwe na USA ethia ukamba mwalabu ni wambia ulika nundu mukamba aye osani sindu ilo kwasania atwaye mwalabu Mombasa yuna ke mwalabu akulia na ngesi akwa kuthina mwao atwika baithina ambe yakuka kibwesi yu wesa dina kwiye musi wambe wa kamba ni kibwesi yu ambe yakuka kibwesi mwalabu akoka kibwesi akoka akazoa sindu ila wewe kwenda kuma kwa mukamba na hindi kwithwa na kamba ala ukonengwe ni kamba na itwa na ku Mombasa na mwalabu alika ukamba na mbea biashara ukombo wa dunia ni kumatene nitwa itokwitha twisi ukombo tunambia miaka ya 16th century kubika 18th century ukombo nulilika na Yosefu atewe ngombo nigo so atewe ngombo kwa Ishmaeli tandabye miaka yesu ya Yosefu aitewa ngombo Israeli tanambo twika mbai wiweta jiba miaka yesu ni atene muno ito atalaila ya science ni miaka mamilioni lakini yu nundo Biblia tala miaka ngili mwanza yuto tujaza ni ngili omwe ngili zanda tunzelu ila tu nena redu kasa ukombo tunambiyo ukombo ni watene na ukombo waina hitumita tu kitumi chambe ya yi nyengo dowe nga udhosie dina faidonge na udhoa nga udhosie na udhoa wetu kama yakwa ngudhosie na kiu jalikile ata ukamba yini ngukoni ojalikile tu ukombo wai ngudhowe ukanimie kanoka ndukumi kangomba ya kwa forever good na ukombo wai kina kindu cha katatu ngudhowe ngwende ngudhukumithie nzioke ngudhosie na ito kwa na yu mwalabu nundu ni wakwa tanzia ya ulika ukamba na ukamba ni wawai andwala maina vina yu kake mbono tritikile na Biblia pema andiko maandiki utuebuku na Isaia kilungu cha 18 manene ya mukamba lakini yu kama soma utesi mukamba ulawa ipo wazeye nundu maite mundu mwasa mukie kuma mwambio wake gina yu mundu mwasa mukie kuma mwambio wake na mundu mutendeu yu ukatembea nundu nutembete ukatembea Amerika ndila sia dho yengombo seikwe kala kwa wikwithia mundu kwikia kiatu namba 18 mundu ume aungamite wasise ni mundu ume ukasisi okethe mundu mukanu mundu muka aungamitu
ena kilo ya na 20 niki nundu asuni mwandu alama hiko mpe niendo manakana yu mwalabu alikambia biasala na mukamba ambiye no seleke kuwa sindu ino mukamba kumumandia na naku ya siya sindu itatu programu ile ingi na wetie na sekindo jambe chai mabia kanato lipila tu ivata twazo wa museo zaye metila nyunganesa na ilua sia namu ndolua si koyo ilua sia minambo mayo manzo na sindu sia mudemba kana animal products wild animal products yukuma bau mukamba ni wekalile muno na maybe asala na mwarabu na mwarabu ambia anengwandu mamutwaye sindu Mombasa bikakuwa akamadhowanise na isindu esa kuka mwarabu niwe waiye kwa mukamba niketha mukamba mane yu mwarabu niwe watlanganisia ukamba ila kaundi itatu twinaso yu mwarabu niwe watlangile ukamba kaundi ya ili tuyavinda yusi yetu wa district kana mindo ate tuya Kilungu Kilungu chama kuweni chaiwa chivu yeta wa Kilundo Chief Kilundo Kilungu cha Masako chaiwa chivu weta wa Masako na Kilungu cha Kitui chaiwa chivu weta wa Kivoi wa Mwenda Kivoi yuka kisongo mwita Kivoi lakini eta wa Kivoi wa Mwenda kikyo kikamba Kivoi wa Mwenda lakini yu mnondo wa kisoma eta wa Kivoi kana Kivoi na Kivoi atuwa senior chief ne mwalabu yu chisi Kivoi wa Mwenda niwa waungamie machivu alangi atatu mokamba kwa ukamba oundo yukwida magavana atatu tene ukamba kwa hii machivu atatu mai yetu ni mwalabu na maiwe nuketha mwalabu ni woni atona vya salowa ukombo utono mutevya muno kwe ilua kwe mete abata na tudhabu gikulia yu ibinda yu musungu ndana mbakuka musungu oka ku wambe 1844 tisioke kwa mwarabu yu mwalabu ila woki okamba aya machivu menata atatu na aya machivu atatu ambia kumea muona mundu ukumuthokoa ndete iwe and of course kangu tabie bwana McDonald pai mundu withoko utebina vai mundu withoko utebina wewe mundu withoko ni wiyese ayo aume alame bina onakuya kijijini ni mama matambi wao yu mundu wiyese ndambi wao na yu ando asima tambi wao machifu ni moka no machifu matume yao nene wo kosa ibetisyo siene kosa miunda yene kosa indo siene matume yao chifu otolo yu mundi totona kwethia twina wita mutongwe lakini mutongwe yu bandu bo tumia utongwe kwa kandu make akatumia kubena andu make yu machifu aya mona mwanya wa kutumia uchivu wa mwalabu mwalabu manenge otongwe amatumia uchivu kwikando so kila andu mo kila kita wa dhuluma yu waenda ukeza kwithia chifu ena ibedita 10 na sio ndoa seta kwene oka kwa kwethia kamurembo kaku kila kibedita kijana ajazia uni wakwa no wethala na kiti kindu kieni yu tuisoma nda Biblia twithia ona asumbi numeka au Bibliani no na David yosa mukauria David yosa mukauria na Joa ya uria tikwithia ni kindu kete cha kawaida ni sindu sia yiko kuma mambioni lakini inundu kwai otwende na ku develop mukamba ambia kukwatwa ukombo ate umana nundu yuma kosana na chief mukwithia la mwikia mbingu kana chief ni wanengetwa askari make ma security niketha meanise kila mwalabu kwenda yu chief akwata mundu no ajoba ni na makanda aine ngbaskaliano maimwete kwa sultani na bau nipo chief sultani wa hulatwa ina ke mwalabu ula wasumbikete kuma Pemba gina Somalia icho kitumi wokia kwako kamba
na o kapabe binda beta wa malatani pa yutwita Sultan Hamud beta wa malatani o kaka musi wake hunicho wewe itawa Sultan Hamud wewe itawa Hamud na Sultan ni kwa sia Musumbe Sultani ki Arabu ni kwa sia Musumbe kwa hiyo tu kwa sia Sultani Hamud kwa hiyo kwa sia Sultani Hamud wewe sia Musumbe Hamud yu Sultan ki Arabu ni Musumbe na jogo unebinda ila tukabinda siasa Bwana Joe ajaza ni wa Sultani wa Mombasa. Sultani kwa sema Musumbe kidogo kingi. Yu Sultani Hamud ano okie kwa kaba nundu wa itumile. Kitumi chambe ni kedha wise kwithia na access na ngombo ile ikuetwe. Na Sultani Hamud niwe wa longa lelo no wa kuma Mombasa mpaka kukobika Mali. Niwe watseubia na hicho kitumi yukuma Mali dada kuma ba salama nundu yuni wasio kiesa kwa muji wa usalama ibalatu ita salama weta wa muji wa usalama yu mwamwete ngombo ajoka hizi yake ya uno adho kuma kwa mwetu no ekalewa bana kwa atu yakondi kubaini wa kwa ona ke aimatoa muji wa usalama yu asuni make maidhi ukombo kula kuongira maidhi oga asuni make bakadho kuma miondani kwake na make kama undu make naenda kibetia josa hoba ate ilo kwewe yu tuinena Kiswahili kikialabu kingi wewe Kiswahili kikialabu kingi wewe angethieta wa shikamo shikamo eketha nwana swenu ola itoketha ni shikamono mundula munini no ketha sia ola shikamo niki nikwithia ngombo niyo ya ketha sia munene wayo shikamo ni kwasia wiendo kwata ba kana wienda ikanata nakwa isu ni ngombo kukulia bwana wayo nake aimea marhaba ndienda ni sawa ni muyanie no kuna visa wa ngombo ndei itengwa dejao ni mundu mukana ni mundu mudhei hayuka onga mitembe wa bwana akemwe shikamo na Mwarabu nundu akwatangie kilo kwa tangando ni cha ni mwe marahaba ndienda niko sawa yungevisu ya sewa katikati wa ngombo na bwana wayo niketha ngombo yesilava bwana wayo ndo endo komikita baloko endo kita mwe ashikamo mwe ndo mukwatanga amina imuleja ende kwenda mwe ashika maraba mimi nimetosha hicho ndecho kiarabu bai Kiswahili kebu shikamo na maraba ngede ya Kiarabu bai Kiswahili kebu Mwarabu atumia mukamba nundu mukamba tu abiasala twinene mukamba na biasala Mwarabu atumia mukamba kulicho kombo ukamba nawe mukamba ulawa imutongo ini waunikie na ukombo nundu ndiakwe ya mundu kwetwa mukamba ni watembea Afrika yonze na aina protection ya Mwarabu mukamba atembea Afrika lakini protection vilawe sio kwata na Mwarabu aenda Mwarabu na kaenda na mao Mwarabu aenda mao kanambalasi kuyai kananda munga muzi na muilo mangoyo kilo to no tumia kuyai means ingisi as transport ne mbalasi na abikama Mombasa inipo sa meli kana matalo makatwa okola mamuthi na ibinda yupa ya save nondo itulumosi okona mashaks ne mabindwa matalo asuna and makakwa yu mukamba wenda enda na ukanga mukamba wya wake waiwa mao na mukamba ndiakwa ni biashara kuna mbioni mukamba ni madhukumie biashara Africa nzima pai pano mukamba utaika biashara na pai Musumbe wa Africa utate wa kendo ne mukamba nikilungu kiasa mwana mukisia twe ndini wa dhuva wa mukamba mitambo ni twe nake Bishop Dr. Gerance Wamanzi na usio tunangelelia namba ya simu wetha na kulia yonde yuko ni dhuva wa mukamba mukisia kunia Bishop ngerawe dini wako elea njambe yake na mwata fadhali twa unenge namba kuna simu
ndokaandike message ulu message ni mbingi mono return no tsungya andoka kuna please call me andoka flash no return na kokonea titwi napata wa mbai ni makidona na pata witu ni mbai imane na kake Mukamba no ezu kisibala we na hindi ekulia makulio kwa na kila wewa tukakula nyai kila twewe nundu sio ndetu itona kwine na mwezo kwa namba yako ya simu ni 0722 492218 kana 0 ibaye padhei mwanza ile ina kenda ile mwenana no nena na kwa tafadhali tunene twake mbai nondo ni mbai ito. Bishop Dr. Gerance Manzi mukisi kilungi cha kana kilunguni kicha Dhuva wa Mukamba namba yake ya simu ni noti mwanza ile ina hakenda ile imwe nyanya mukisi ano tutumie message studio ne sitone inya ile kenda ile 42992 kenda kirieta kwa tiania Facebook ni kwa Viani FM iPhone wasia wito vinya wito nitawa McDonald wa Mathio na nginya chumani chukite ni kwendea kwithiwa na kiwiyo Musungu amina koka abevisie madembo nayombua eka kuwa Musungu amina koka abevisie madembo